Moatlhodi Nathan Erasmus o tshotse nako a tlhalosa seo se diragetseng mo morerong o ka ga Mafe kwa Kgotlatshekelo kgolo go fitlha ga jaana. A re pele go ntshiwa taolo ya gore Mafe a romelwe kwa Eastern Cape, Kgotlatshekelo e tshwanetse a netefatsa gore go latetswe tsamaiso e lolameng. Mafe o ne mo nakong e fetileng a amogelwa kwa bookelong jwa Falkenberg, e leng lefelo la tlwaelo la go sekaseka maemo a tlhaloganyo kwa Cape Town. Fela ka ntlha merero e tlhagisitsweng, puso le babueledi ba ga Mafe ba dumalane gore a sekasekwe kwa Eastern Cape. Merero eo ga ya tlhagisiwa fela e tlile go batlisisiwa. Mr. Mafe is not opposed to mental assessment. It's an issue which we dealt with it initially. Now he is comfortable. All what he requested was that he does not want to be referred to Falkenberg Hospital for assessment. He was not opposed to assessment per se, but the place of assessment, that was the main issue. Ga jaana Mafe o tlile go sekasekiwa tlhaloganyo ke dingaka di le 3 tsa malwetse a tlhaloganyo. Kgotlatshekelo e reboletse Mafe malatsi a lesome a mararo gore a sekasekiwe. The doctors are ordered to look at as whether he appreciated, he had the capacity to appreciate the wrongfulness of what he was doing, whether he's got the capacity to appreciate what is happening now, and he will be able to provide a defense to the case, to the charges that he's facing, and whether he appreciates the wrongfulness of what he did. And it also helps all of us, including him and us, so that when the trial starts, there are no hiccups or suspicions that he's not able to give instructions to his team. So we are able to continue with the trial smoothly. Kgotlatshekelo e laotse gore go romelwe pegelo go latela tshekatsheko eo. Letlha la ditheetso tse di latelang tsa pele ga tsheko ke mo tsheganong a le malatsi a le 8.